Эжиген солоннара қағыт коллектива қағыт бастықы нөмірі тақсыбыт өтөт күн бәлетәті. Маннал оғыран аяр қаманда ағатшыларғар өбірөйдәқ көрсігіні тәрейді. Келер сылға дойдурдынан литература салабиллерілерінен манна Сақасырин народной поэта Суруячылар Республикатағы сойуғын бірәседәтілі Иван Мигалкин ғылчыттата. Көрсүһүү жора киһетигер народный поэт оҕолоргон Аллах хоһоннорунан малыш уһуян итилләтчиләре, эжигән осколотун йөрәнәтчиләре театрализованный көрдөрүүнү турордулар. Маны Сергей Олохтоох автор Варвара Полонова ием мичәре кинигете сүрәхтәнне. Варвара Никаноровна саңа имнеларынан Олохтоохтор пьеса көрдөрдүләр. Сыл түмүгүнен бастың үлеләх биддилән автордарга кыһыт сурыналыстара үгәс болбут премияларын тутардылар. Эжиген олоқтақтыра бұл поэзия ден литература bir моңотур чыпчалын жанрын сәңәрәллерін. Бұл поэзия ден кеге қаз биддіке сүрәғар, еген кирерін, бәлерін сүрәқтірігер ылыналарын бәлеті көрдім. Бүгүнгө кыстатын бөһөлөгөр олорбут үлеләбит героия партийне терилте бюротун члены общественник Анастасия Ильинична Сергеева туһунан оголорун бир дойдулактарын актыларынан ияга өрдү канал сериянан бичик киниге кыһатыгар киниге бечәтинен тахсан сүрәхтенне. Биһиги ебит йөтөн саан тохары кыстымны хәдегер пекарынан үләбите. Агавыт Сергеев Николай Сапурович саан тохары табас саатын бергедин үләбите. Онда биккен bu bihini içen taharam bu bilgin bihigi ülhetcen bolamıt kergendenen diğerine ottanan oğulundan urulundan ülhetcen bolamıt beyit törevitörü mutul bili hamsı gijabut. Bu kurduk artika sılın tümüktür, literatura sılın körse ayar kuttah John Sergeyevnilах үлелere кең эйгаған бихиренне. Анна Петрова, Саха телевиденията, Эжиген.